roto I te ao tōrangapū, whare kaunihera anō hoki, ko tā Craig Pauling, he motu hake te tuāpapa kia eke I ngā tairo o te wā. You got to know who you are and what you're about, who your support people are. You've got to have those important support structures in your whānau and your hapu and your iwi. I think that helps in your community. E kainamu mai nei te wā pōti ki roto o Aotearoa, kei te akiaki ki ngā hāpori, kia tuku I ā rātou ake whakaaro, kia tu hei māngai ki ngā whare kaunihera, pēnei I a Pauling. I tua te a Pauling hei kai kaunihera I te tau 2012, ko tāna he haere ngā roa. Engari, nā te tautoko o tōna whānau me tōna hāpori, I ka hawhai ia I te tūranga. It is a privileged position you find yourself in. There's a lot of hard work. There's a lot of working through issues with people. So I've learned a lot about myself, how to be more measured and sort of wise in terms of taking your time. You don't always have to be in and at the throat, so to speak. You can take your time and listen to others and then try to make an impact at different times in debate. I whakatūria ai a Mananu Ramsden no te kāhui kahukura I tētahi wānanga kia hau mai ngā mata o Waitaha e hea kai ana ki tēnei ara tōrangapū. E maha kahua tētahi paikaki a hau ki te kaha, ki te whakaroko, ki ngā kōrero, ka tahi anō ka puta mai nei. Ko tētahi atu, kia hau nei ki te piraki au, ki te whakatō te kākono, kai roto I a tātou o kaitahu. Me te hāpori, e akiaki ana tētahi, e hiahia ana ki te eke ki tēnei taumata. You always go in there with the idea that you do want to change things, you do want to introduce new things. Kua tae mai e nei kai kaunihera ki te tuku I a rātou whakaaro, me a rātou ake whiako ki te hunga pīkoko, pēnei I a Teresa Butler. I'm working in public health and we need more money, more whānau, more kaimahi in our hohipika. And it was really important too to understand the vision of Ngāi Tahu. I don't whakapapa Ngāi Tahu, so about bringing my skills into Ngāi Tahu and supporting their dreams and aspirations. We need more wahine. We need more wahine in those political spaces. But come forth and stand up and be front and centre with our tāne. It's my first term as a City Councillor for Christchurch. I represent the Riccarton Ward. We see the importance of decision making and good decision making in power. So it's really important for us as a younger generation, I'm one of the younger generations in council, to be able to use that power for the good of everyone, but also laying down that Ngāi Tahu foundation which makes us so effective. Ko te manako ia, kauru mai ngā whānau, ki te ao tōrangapū, nā runga I ngā pānga nui o ngā whakataunga te kāwanatanga ki ngā hāpori. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.